Hari Raya Natal tanggal 25 Desember. Refren Mazmur nomor 806. Nada dasar Do sama dengan D. Bermeriahlah langit rasdoni, arsuraklah ralep-alep, ilebe-lebe Tuhan sabab Engkau rekap Ia. Endekanlah enden simbaruman Tuhan, sabab perbahanan nasi rajin. Alu kuasa dengan kekeh nasi padiajine, Ia engkau menang. Meriahlah langit rasdoni, arsuraklah ralep-alep, ilebe-lebe Tuhan sabab Engkau rekap Ia. Iberitakan Tuhan kemenangan Engkau icidakena keselamatan ilebe-lebe bangsa kerina. Itepatina janji naman Israel bangsana, sabab Ia tetap erkeleng ate, rasa tiaman kalak endah. Meriahlah langit rasdoni, arsuraklah ralep-alep, ilebe-lebe Tuhan sabab Engkau rekap Ia. Kerina bangsa-bangsa idoni, Engkau ngida kemenangan, sirah ibas di batanari. Ersuraklah man Tuhan, odoni karina, ersuraklah dengan rendela, perbahan riahna. Meriahlah langit rasdoni, arsuraklah ralep-alep, ilebe-lebe Tuhan sabab Engkau rekap Ia. Puji min Tuhan alukul capi, endekanlah enden pujin manbana, embuslah tanduk ras terompet, ersuraklah man Tuhan rajanta. Meriahlah langit rasdoni, arsuraklah ralep-alep, ilebe-lebe Tuhan sabab Engkau rekap Ia. Aleluya nomor 150. Nada dasar Do sama dengan D. Haleluya, haleluya. Engkau nusur sinalsal Tuhan, lako nerangi doni endah. Mari dagesi puji Tuhan, o karina doni. Bujur ras mejuah-juah man banta kerina. Tuhan kapras kam, jana ras tendidu, ogen ibas Injil siwania nari rikutkeun Johannes.
kemuliaan manbandu o Tuhan. Ope denga ijadikan di bata doni enda, kata anggolit, kata ras di bata, janah kata di bata. Mula-mula nari kata ras di bata. Arah kata ijadikan di bata kerina sinasalit. Lalit sadape ibas kerina si enggo jadi ijadikan la arah kata Kata me ulu kegeluhan. Janah kegeluhan mbaba terang man manusia. Terang arsinalsar ibas gelap. Janah la tertalukan gelap terang dai. Isuruh di bata persuruh henna. Gelarna Johannes. Ia reh guna meritakan karena terang man manusia. Gelah kerina manusia magi kendingen tek man berita Labo si Johannes terang Ia reh meritakan karena terang Enda meterang si tuhu-tuhu. Terang sangana reh kudoni enda nerangi kerina manusia. Kata enggo ibas doni enda. Doni enda ijadikan di bata arah ia. Tapi la itandai doni enda ia. Reh ia ndahi negeri na jine. Tapi bangsana la ngaloken ia. Amin bagi gia lid ngekalak si ngaloken ia dingen tek manbana. Mankalak si bage iberikan na hak jadi anak-anak di bata. Kalak jadi anak-anak di bata labo tubuh arah darah manusia bagi biasana. Entah tubuh erdandankan sekalak di laki. Tapi di bata bapana. Kata enggo jadi manusia janah ia ringan i tengah-tengah tak. Enggo idah kami kemuliaannya sembelin. Eme kemuliaan si ibreikan di bata manbana. Erketeken ia anak di bata si tongkal. Anak cidahkan lias ate ras kai si benar karena bapa Karena ia si iberitakan Johannes. Asum nina. Ia katangku asum ningku. Pudin ia asangkan aku. Tapi belinen ia asa aku. Sebab ope denga aku tubuh ia anggolit. Erdandankan ia dem perkuah ate. Ipasu-pasuna kita kerina. Iberi kena manbanta lias ate sila arkri-krin. Di Batam mereken undang-undang arah Musa. Tapi lias ate ras kebenaran karena di Bata re arah Yesus Kristus. ICP labo pernah ngidah di Bata. Tapi anak si tonggal si bali ras di Bata dengan si rembak ras bapa ia si enggo mempertandakan di Bata. Kata Tuhan, pujiin manbandu o Kristus. Mulana mengkata, senina ras turang kekelengan Tuhan Yesus Kristus. Natal butampe kita kubasada hubungan si baru ras di Bata. Nalangi sada doni geluh si baru. Sada penatapan baru. Ija Yesus jadi Raden, pengarapan manusia, sindarani perkuah hati di Bata. Minatal maba perubahan kubas lagu langkah, geluh manusia arkiteken. Si male jadi baru. Jadi manusia si banci kuasa diri. Manusia si bujur. Git ngalemi. Git ras nurakan damai. Si sepenggejapan rasa sapi. Ras si reh pergelena. Irupakan Jesaya kuga kala Israel termeriah ukur kerina. Karena berita damai, berita menghuli. Sebab Tuhan engkau ngapuli umatna ras nebus kala Berita meriah eda iberitakan keempat kerina bangsa semaka kerina ujung doni nidah penelamatan di Bata. Jenda jelma singalokan berita si meriah, berita keselamatan harus jadi si maba berita meriah. Berita keselamatan keempat jelma si deban ijapape arah lagu langkah kata ras kedokna. Seterusnya di Bata nuruh kerina penuruhna, kerina nabi
guna nehken berita keselamatan keseluruhan di bata ertampuk ibas diri Yesus anak di bata ji. Yesus Kristus keringaman. Ia sinalsal kemuliaan di bata. Ia si iberitakan Johannes bas Injil selaku di bata si teridah. Kata si katana jadi manusia Yesus Kristus. Ogen si kedua kenyahkan kita mengerti maka Natal arus peteguh perjalanan kini tekenta jumpa ras Yesus ras ngakui Yesus selaku anak di bata. Nainari di bata noli-noli ras berbagai cara ngerana kempat nini-ninita rekelangkan nabi-nabi. Ya, maka bas zaman pendungi enda ia enggo ngerana kempat kita rekelangkan Yesus anak. Sehingga resturang kegelan Tuhan Yesus Kristus. Ngerayakan Natal perayaan sirbahan ca kita ndaken sada misteri baru bas perjalanan ziarah kini terbentar. Dikatakan ibas Injil. Kata jadi manusia ras ringan ras kita. Sirtina si jadi manusia diri si perlu kau irgai ras iperdiateken. Tuhan ringan bas sesapi, bas diri manusia. Berkitakan si kejadian Natal petangkas karena bagai rembak dengan tersadana di batas manusia tidak panah. Di batas simbelit jadi di batas si rekandu rembak. Sepengejapan ras manusia. Bas kerina perkara doni bali ia ras manusia. Sia katan bas dempar dosa. Tuhan lah terjenglit i tengah-tengah. Tapi tuhu-tuhu ia jadi manusia guna nalangi dirina. Ngkelengi tubuh ngeluh ras mate guna manusia guna kita. Lakon Natal melakon keselamatan. Di bata mencakapi manusia bas diri anaknya Yesus Kristus. Ia Immanuel di bata ras kita. Adi bagi maka min Natal enda mereka pergegel banta pengapul harapan nangdangi paksa sireh maka tetap megenggang rasetia bas ngadepi berbagai perbedaan ras kesulitan. Mereka kesaksian karena berita keriaan Natal di tengah doni, di tengah kegelimentan. Min Natal penjembat kita guna ngelakukan pekusur ukur, bersikap bana, pegegeri kini rarasan memperbarui diri, sikar keterusan, betubuh kita pilih. Natal ngajuk kita guna nggermeti kegeluhenta, alur tanggung jawab selaku jelma si itebus, ras si ipulahi idur dosa. Ras kedungena alu ngerayakan Natal Tuhan enda, min kita mengerti ketubuhenta, si baru selaku anak-anak di bata, anak kekelengan di bata. Tuhan reh selaku terang janah terang, sinalsal bas kegelapan. Bas kegelapan dalam berang kuasa Esa. Ya, maka berang kita pelalap jadi terang bas geluh enda erdandankan katana, silo jadi manusia janah ringan ras kita. Sehingga resturang kekelengan Tuhan Yesus Kristus. I lebih-lebih gara Natal si tunduh alu damai. Reh kita erjibu. Si banyak banci jadi mindo kai silagat bas erta kini bayakena.
si musil rebanci mindo kasi banci ngatasi kemusilan na. Si peltok pengarapan banci reh guna darami dalam minggu baru. Si tertindas banci reh guna darami pelapang pusuk. Si maju banci reh guna negari makalit dengar tujung geluk si tergandalan. Kerina kita menanami ras merayakan, maka dibata rembak ras kita. Dia berkata, si jadi manusia, ras ringan ras kita. Ia ringan, ia lit, berguna mulai kita. Damai sejati kembak kusuk, sini gelisah. Selamat Hari Natal.